Cuando tayo kito am katikiroi kwan kana ko inanon ta meron ta one away sa tawran kanya busmay ko men nara studio mi yon korbo megay ayare monda kakawak aratai nanga kunara pana ko nandi ki parane puna ko natswara I'm standing on a miracle. The Bible tells me so. A widow lost her only son from a city they called Nain. While on their way to bury him, to the funeral Jesus came. Commanded everyone stand still, and much to their surprise, Jesus broke the chains of death before their very eyes. Like that little widow's son, I was lifeless and unclean. No hope of being turned around when the Savior intervened. He pulled me from the clutch of sin and made my life brand new. Now I'm a walking, talking miracle. He will do the same for you. I'm standing on a miracle in the presence of the Lord. The power of God is moving according to His word. All I do is just believe to see the things of God unfold. Standing on a miracle, the Bible tells me so. We must not live in fear or doubt, for every battle's won. God Jehovah stands with you. The victory is won, is won. I'm standing on a miracle in the presence of the Lord. The power of God is moving according to His word. All I do is just believe to see the things of God unfold. I'm standing on a miracle. The Bible tells me so. All I do is just believe to see the things of God unfold. I'm standing on a miracle. The Bible tells me so. Amen. The sweet presence kuna yani asa nangano ko tayo. Ekaro ko iran tayo tibi me te one right minutes simin tiawa tibi me wo. Me tayo yung kanang kaya sa mo kawas tanan me meten nano. Nakana ko mau ko tikiroi na koya. Na koya ngayon nga pene kasti meten ng ngora. Uringare te warabare o ti ngora andererio punikingin ti ataypay. Kukuna na kataypay kari kimakuna na tayo nanon na muarware. Kukuna na ben na tayo nanon ngora andererio. Uring hari gay na pangkanya ara page are Adventist Hope Hope channel ko nang kanya din na ko yay ako na pangkanya ni kare kay dongorong ket nuwaraware inanan nara page ay kanya pero ko na nangan ko dirongorong amon dirang kakawak ibukin ni meom te pongay o meom na na kon te tayana ro mengen nanyo ante tayo kanya banaon katikro na ko imin kami kamdi meta nong ra kin na mi radio ayon kanya to korana re na rikiba panaran nepo on kai tau na ko na tswara ibukina ba ti meto ana kawakin awana tangira yoran tetap menira na In the morning, I thank you for the breath that I have, the new strength, the good hope, your light on my path. In the morning, I thank
the moonshine, they shine on my path. In the evening, I thank you for the love that I have. The blessing is so amazing, it covers my heart. In the evening, I thank you for everything that I have. Thank you, Lord, thank you. You are kind and good to me. Thank you, Lord, thank you. Thank you for everything that I have. Thank you, Lord, thank you. You are kind and good to me. Thank you, Lord, thank you. Thank you for everything that I have. Thank you, Lord, thank you. You are kind and good to me. Thank you, Lord, thank you. Thank you for everything that I have. Thank you. There's a story so unkind in the holy book we find, and it tells how Jesus stood alone one day, false accused and they're condemned, yet they found no fault in him. The man that wore the scarlet purple robe, purple robe my Savior wore, all the shame for me he bore, as he stood alone forsaken on that day. And they placed upon his head piercing thorns, a blood-stained red. His raiment was a scarlet purple robe. In a common judgment hall, he was mocked and scorned by all, as a tear of sorrow fell upon his face. Soldiers of the wicked band smote him with their evil hands. The man that wore the scarlet purple robe, purple robe my Savior wore, all the shame for me he bore, as he stood alone forsaken on that day. And they placed upon his head piercing thorns, a blood-stained red. His raiment was a scarlet purple robe. Words of truth that day were plain from the lips of Pilate came. In this man I find no reason he should die.
crucified, the man that wore the scarlet purple robe. Purple robe, my Savior wore, all the shame for me he bore, as he stood alone, forsaken on that day. And they placed upon his head piercing thorns, a blood-stained red. His raiment was a scarlet purple robe. Yes, Jesus wore that scarlet purple robe. She felt like Cinderella dressed in white. She wonders why she held on to her pride. I'm sorry it doesn't always take pain. She wonders if she'll ever get the chance to love again. Tell me why do we have to hurt? And why do we have to cry? Why do we feel like we're always asking why? I pray for God to help me through the days that end in He watches all his friends at Little League. They'd rather be out playing with his team. He knows he has some good days, some bad. And today he's a little weak from the treatment he just had. Tell me why do we have to hurt? And why do we have to cry? Why do we feel like we're always asking why? I pray for God to help me through the
Wara tainga yo no pretty for me tonight nai wabi menten wa right minutes in win te awa te pi me wo. Inanande te tawano we yo ye te nan bubusi me meten no kasa ni kos me ye nganya re mon kos inanande tarapon inanande meron tawano we yo me nakana ko mo nganya re pon mo na ko kita buwa kite te inanano no kita ot beba kani kawai kana pon mo na ko ana ko na pon ye na ben ni mo ni kana ko ngaya inanande meron tawano we yo ye nganya te me meten no re tangira kina kona na kataurawa kunana kana taurawa nganya kunan te me meten no ayo asa kana kuana be ipukin ngora metarane e taurai kunan te me meten no ayo ata ku te kana meuri operate yo ai pon panau ni katekeroi na kon te menesa de operate yo tarata ke ngiroi me kain na sim intererio ne kabene au katekeroi na koia au karabarapa na koia naron timeto na yamakur inte tekinan ana te ka gesto na koia te pota na meta au dataraba ana timeto nangana kito korakora de merung ina non spangaya monte tanero ya tangira ngane te kuna ya tangira kite kuna meria kaini fortune are mei senator meuria pa irian te panani katekeroi inte tabano wa ya kameurang kane teroro buaka te wa siro pan te tapane koronira mei taka meure mai toro na koi minanante tawano we yo takandani ngapa kuna mare kwarneia ina ngan korik ngane temerung onde kain dari kim makana temeto ngorai dari kim yon nam reri onde tayo kamne benen te keroi ara kate keroi na koi mi amante peso ana te keroi ki to korake ke wasan manede yaraya askara pa korik naron na mururing mam kate keroi amante rangin tamero ayon kane kuna mare kwatangiria.
warata inkai wapi merwe waraidi minis siminti awa tepi mewo Ritan di parani kami uruna ko mko waspata ne main ronira ko ena ko ronira ta opinion kiribes me kai yon tarawa o ko ena ko ronira na bes na no kun kiribes gete me ne kame meta ko ta binta tara ira me to eswaire ke aye me meten nano ke to ainkam kanaruna ba aga bini karina aye me meten nano ngayare en monde bebe tan kai kwarin nako kwasina ko na ba comment ako ko ro pogina ba ngane ye ni ka ngai beto na katikiroi ke to au me meten nano kuna wari kan ngorai kam na besin de ke rairi ko sina de medo nsu kumang kami na narawon ka kaki po so ate me meten nano de ta yo na ngano ko to wana kan me meten nano re ko asna de yo ta ko te kana meuri de sakana ko bana e pana roi ya po pusi ko dangan de kuna are kateite iron de we ire ya kain po neis korapa ate ke roi ya ka meura nganya na mbiriam men de ta pane ko kai tarai me ye ko nang dara banam me meten nano de yo ora paring kai ko arare ko nani mangari ki baro orang ko ina nara kaka ki bos de tawano we ayo kuna maro ko tangiri o kandani ngana ngano ko ri terangi ni merung enari andi ki memeri po mare mai maina kuna kuna tangiri apa na katanga kina ko mi tayo sangora na ko yai kuna besiri ki intekiroi
Ai pun siwa pi me ono wari ki te minisa ya me po na bet te wata wana te resa na masira wa ye ni kan wana ra wana ka ka pos. E te me te nano. Ben te yu ye te wana te me te nano e kosa ste boba e ning ro ka wai na ke ba e kosa men te pe tu waru. E ta ku te kana. O te bubusi pa ko kana ko ye me te nano sibu ai kai pa ka no ngora mi ana ne arangin tangi roi yo na ye ta po e niu tai tu waru. Te me te nano nana ko ya usu iro ya kain te poneis. Korapa. Ako na te kiroi me kai na mobis. O ia ka meurang kane kiki atara tevi ta men te tapan kroni ra me yai. Me beten na ni sibu mari hatangi dia ba na kana wakin tawana wei. Nakatanga me kai ya ka andani nga ba. Ena rangin de patau ai dari kimi na me tabo yon niu toi tu varu ikan. Taka te kiroi ya man de bes na ko ya sibu na ko imdik. Ako ra pa na ba kai ko ringi ana ba kai na rabis nam ka te kiroi de tayo. Sinabihan te kiroi man kami o ni ko tangi na ba menaka ang orai dari kiran de tayo. Awa yung kanya kuna mara kwa tangiria. Yesu Kristo
Awai pun si wapi mete wana rikita minisa porai tiawa tiawa ta wana. Mengen anyo yei te wana te memete nano kandere kosi nano nera messenger te tai yei. Eso e konan di nako nano de live. Mengen anyo sina busmayan te tai yo. Etaku te akanya na memete nano. Ya bubusi te kuna te wana re na kaini si me arun na memete nano. Ibukin te wara pun singa ya memete nano are mena ya Australia. Ya kami orang kan ni kata tanda tahu nak orang me yai ya kuawa te memete nano ayo ona pun kona na ni kana ko kunam na kona re pun tangi ni memete nano mirauna anta yon kan yesa ndini kunam te wana re ko bubusi pa na kaini si me arun na memete nano na kon te wara memete nano yon kan yerni te wana me run te wara Randy Travis men te tai yo enana kingan ni ria kan te ke ta vocal band pa anak-anak ko rawa oni karo ko rawa run na memete nano run te wara pun si memete nano. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now this love that I feel for you always will be. That you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. Oh, I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on a body, makes the young girl's brown hair turn gray. But honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on a memory, make people forget things they knew. Well, it's easy to see, yeah, it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men. If you wonder how long I'll be faithful, well, just listen to how the song ends. Oh, I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Awai pun si tapi me ono wari kita minis sa porai tiawa ta wana. Ya irik ngane rita nang oram kan wana memete nano. Inanon te live nda tai yo. Eta ku te akan te memete nano e muina yo. Meuru memete nano. Kata yo ni kata ngare kacia mu yang ngau pai kata kira wara inanon te tawano wei. Korapa kata kira ina pe ngwe me kan. Saka meuru ngane te ina ina ni mere te ta mulior nda tapa ni korani ra me yai.
Tita wano wa yung guys kahit taray na no takanda nga pa kunamare ko tangiria inangaling kami di kita tikiroy inanon ta meron tita wano wa sinangoran akon kunam tikiroy di kimaikan. Ake kau pau me ponna ke aro dani roko ikeke dano ramina me ngau wai binito yonto puki tinenga dano ranewu yani peintane katea menga nuakani me Yesu suagia nera yakira wenga ia kita beyai pandai kekeni ia teiai menga iani pentame mengan sinau yang akan mengaya bukan tika aina ne anota ote mo angaine ai como ai te mengare ote mo anape ai como ai aro katea menga niwakani na Yesu suangia nera yakira menga ia kita beyai pandai kekeni ia teiai menga iani pentame katea menga niwakani na Yesu suangia nera yakira menga ia kita beyai pandai kekeni ia teiai menga iani pentame ia teiai menga iani pentame Ai bon si te bime ora ki te minis manga yo apora i te awa tauana. Ndita iyo ia ina pangkanya kanga te rongorongo eri na koe nanon te meme te nanon te ia yo taku te akana na ponu ware kia bakan na ponu ngora. E taku te akana meme ori te sakana kopana erangin tarani merurung. I form 1 angkoe form 5 te kerai me ikane. Te ta iyo ataka me ori e ponangin nonos te ta ia ina kon te sa meme te nanon te iyo ke te sa kameurin te ta ia i ruka ti tokai. Toko wa to yaki kina ko pa yanangin men te ta iyo ira rikina saponi karan te ta ia me ngai ko tako pa inangin merurung ngon kanya kukurei nanon ngai yere kera ka espo inanon tia wana meme te nanon e te ta ia toko kai tarai me ikanyo ngai kanya yaki nori ko me ikai me ngai nanyo ndekenda ka espo ki nanon tia te ta ia nakana ko kanya kunau ni katekero na ko mte tapa na ko mena ye me musu ta katekero ye monte peso ta kandani kana mangare ke te ta ini ka espo
to I kaume ante back to kaume ke to inanon na raw manta pu yon koropo me kai kona te kira ri me musu awa yon kan te kuna te wana rin nakatanga ba kate kira wan ra kai spo inanon temero ande tayo Awara ta inka ye pon si ono wari ki mini sa ya poroi. Jawa ta wana. Me inka ye so ina banganya po teta yere sina musrawa yai. Na kana ko mongani memeten na no to wana kai kanga ki amu kanya e ko sa na memeten na no ina non te mini sai here. Kuna we na katanga na ko imte dai yo. Te kuna enhangani dari kita ka uri ngopun na ko una pe na ko im eta ku te kana ba be in time. Sinabe nen ron detai ngahira yo ani kiribes iga yo hasta tawa me te takakaro. Pun detai ni kiribes ke
o kana koro isinane ako ag mga nora metan de tayo ni kidibes ko pundi minna be de tayo resan ko tiak ko punda kida be pusmaya kito ni karina kinjeta bara ko naro ko yai ngayare ngaya ndekere ni meura jo na hape ai o kana sti karagere ki ana be me te meura ya ke to kina o ngaya punda ngira na be de tai sina be ndro yo ande tai intera basina kona ni kawia te tai resan muska ki bukira ni kapene. Life at best is very brief, like the falling of a leaf, like the binding of a sheaf in time. Fleeting days are telling fast that the die will soon be cast, and the fatal line be passed. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Fairest flowers soon decay, youth and beauty pass away. Oh, you have not long to stay. Be in time. While God's Spirit bids you come, sinner, do not longer roam, lest you seal your hopeless doom. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Time is gliding swiftly by, death and judgment draweth nigh. To the arms of Jesus fly. Be in time. Oh, I pray you count the cost ere the fatal line be crossed, and your soul in hell be lost. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Sinner, heed the warning voice. Make the Lord your final choice. Then all heaven will rejoice. Be in time. Come from darkness into light. Come, let Jesus make you right. Come, receive his life tonight. Be in time. Be in time. Be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If in sin you longer wait, you may find no open gate, and your cry be just too late. Be in time. Ahora tenga ye bun si wo wari de minisa ya poroi tia watawana are mga roko na bien kan to kin kanon na raon memeten nano ibukin ngoram jatawano way mengen nanyo ntida yusna kainan kanya kanon na raon memeten nano men ko ji sangoran tayi narakib etekira wabui kipuna te bimer wewa na kon wabui nakasukwa na ko mje sangora pangana ereke tekibu ayo iroma ko sana ben wareke nanon nampai para kwa mga tareponi ngane ke ko message na kon
Hope Radio ke Adventist Hope on message ni ka ngai ba ayo te ki wa yo me ta ta uyai ayo ana no na kin te ki wa sa kain dei ta kin kai na ra me meten na ra ki puane e te kiera wabui ki buna te bi merua wa na kon wabui e te kiera wabui ki buna te bi merua wa na kon wabui on kana ko me ta ta yai ko manga swanga ngane patera o ta miai o te ra te ki ke nanon te pai e swango te ki puane te kiera wabui ki buna te bi merua wa na kon wabui o sina bena te kira nanon te me ronda ngai nei sina rita na ngane ra wo na ko me ara kongora ke asan ka tawra ki bukim pangai kanuan ta ngai nei awa yung kanya te kuna res na kaina yai aron nara memeten nano inanon te tawana we kamda baring kami ka masan ro ni inanon te live kamda bana pa kami ka memetak inanon te taya yon nara kana ko pana ke nara live inanon te taya ti awan memeten nano o ke yon na bet radio sinaben te kira ni kira na wanta ngai nei o ayo te wana meria kande ponais
Tita inkai ni mewara di minis mincha to wana saro kon tokin nara awon memete nana mengo sangora. Senaberan tikira ni kita nawan tangai nei. Me mana kirgag mere kim ken kita ne kon debanta ye. Naron teki para yasan nangan ko ke tekira wabui ki puna tepi merwe wana kon wabui. Yen kan dari yasan tare pona on ko ta aron me tata na yon teki payo. Sirang karapaan kana ye yare mga ndeke nanona ndeke kenstan warawari nanon te paibaran te taye. O kwa mga telepon na ko irang kanya de namba isu wa akia wa to wana akia ten wa akia ken message na ko ira yono Adventist Hope pasinata ya patira ro yo tam ndeki bwane kona warekian o takandani nga pangana ko san warekia to ya kiri kam tain telepon ira ken message takandani nga monte baba siname wa kina teki bwane swarekian de taye yo paponi nga ye to wana na kanikina tia swana ko ira o waroran de itaki mangaya te pai te akina kina non te kipu ayo. Sina peren te kiroi o sina rita na ko ngorarang kanya darikin ni kanuan dara kana ko bana nte ngai nei.